ngasi maruba pauda handak pangthokadoriba Manipur Vidhan Sabha mikalda party amataga chamininaroi haina BJP gi National Secretary Ram Madhav na haikre ticket piraktabada khoisau naraba BJP gi masak naiba luchingba kaya party bu hulamlaga toknakre amade KSO Gunpi Block ki president amadi mahaki khongbu hanna bahonarambada channel busing numit gumni gi manura faduna Jairak P. Drabadi Chandel District ta Congress ki thabak thoram punamak thingjingani hairi kurumjeri ISTV pau ming tabi basimbu taram nokjeri hauji pau sandhorang pijeri Handar pangthokadoriba taraga mathoi shuba Manipur Vidhan Sabha mikalda BJP na party amataga chatminaroi jingi kendra singha BJP ga NPF ka straight fight oigani haina BJP ki National General Secretary Ram Madhav na ngasi Hotel Classic Grande da pangthokpa paumi singa unabada phongdokre ngasi paumi singa unabada BJP Manipur Pradesh ki President KSH Bhavananda State Election Committee ki convener TS Chauba General Secretary Administration MLA TS Biswajit Hanagi MLA Biren Nemcha ki Gyan Jotin Vaikom Radheshyam Yauna candidate singna sargyaki athuba matamda lemhoriba kendra anige mirep kiming lauthoklagani Manipur da BJP ki sarkar ama soidana laklagani mamang da center na thamkiba thajaba pumnamak thabakta pangthoklagani chawkat thorang ki thabakta khumang yangsindabana Manipur asi sothana lairibani haike The main rival for NPF is going to be BJP in many seats. It is going to be a straight fight between BJP and NPF in the hills. And we are hopeful of winning the trust and support of the people of the hills also. In forming the government, in our government, hills and valley, both will get equitable justice. Remember my words, equitable justice. Justice that both deserve will get. We will not let blockades and buns mar the lives of the people here. We will deliver equitable justice to both the regions. And we are committed to the absolute territorial integrity of Manipur. Mana makatan haikibada Naga Peace Accord asi Center amasung NSNIM gana sembani masna marmoiduna mikhal pangthok handaba amade Manipur gi apunbagi saktam da kahinba yaroi haiki The Chief Minister of Manipur also enjoys same dubious reputation of Mr. 10%. The most corrupt government which imports, smuggles in narcotics. Chief Minister's own relatives are allegedly involved in the smuggling in of narcotics into this country, into this state, drugs into this state. They were involved in smuggling out from the state of fertilizers, food grains, smuggle out the things that are actually meant for the people of the state and smuggling things that are really dangerous for the state. That is the credibility, that is the reputation of Mr. 10%, the Chief Minister here. Ticket piraktabada khoisau naraba BJP gi masak naiba luchingba kaya party bu hulamlaga toknakre matik chadaba mioida BJP na candidate oinanaba ayaba piriba asina lamba masida awaba kaya mayoknaba yai haina hana DGP oramba Y Joy Kumar na phongthokre Nawem thungda leba mahaki yumda pangthokpa paugi mifam amada Y Joy Kumar na haikibada candidate oina lauthorakpada mahak yawba natraga yawdaba haibadu maru oide BJP da thajaba kaya thamduna party da yawakibadu ngasidi BJP ri sakti khara paiba miyoi namram oiduna puksel manadabagi phibam leire masiga mari lainana mahaki kendra gi oiba Mifam Pantoktuna BJP ki tokpane mahak tokpagi cherol president da pisin khre haike loinana miyamgi khandamyo na luchingba regional party da yawbagi wafam lai athubada lauthok lagani haike BJP amotpana thanba ticket pibada paisa chaba party ni haina matam sangna party asigi executive member oiramba ex MLA Dokuman Khongsai na maral sikre wafam asi ngasi mahakna party asidagi
tokle haina paumi singda phongdokpagi thoramda mahakna phongdokhibani mahak masagi yumda pangthokhiba pawi mifam aduda party asidagi toroklaba district president amade mandalgi luchingba kaya su sargyaki document khongsaina makhatana mamangda BJP gi president Amit Shah na party ki ticket pamlabadi mahaki manakta lakanu kendra da kumlaga miyam gi thabak taw haina thajaba pirakpadagi chahi ahum hena miyam gi thabak tawtuna lakhibani Handak tiket pirakhiba miyoi asi nongmatasu BJP gi afabangang khidaba thabaksu tawkhidaba miyoi ni asigumba miyoi da tiket pibasna party si kham thengna motli amade tiket pibada paisa pijai haiba taklabani mahak masagi oinadi mot manaba party amada athuba matamda join tawragani haiki BJP की टिकट लाउथोख्रबा मतुंग टिकट फंगहोग्रबसिंगना BJP बु चैरगा रीजनल पार्टी द यावनबगी वाफम फोंदोकनरकै ngasi langtabal केंद्र द मतम कुइना BJP की वर्कर ओरक्लबा नीलकुमारना महाकिमिंग कैंडिडेट लिस्ट द यावखिदबगा मरि लेनना langtabal द पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा BJP की वर्कर ओइदुना थबक तरमबसिंग नीलकुमार यावना रेजिग्नेशन पिसिनख्रे लोइनना मेंबरशिप लिस्ट सेगाइदुना BJP बु केंद्र सिदा मतेंग पीदबा अमसुंग प्रजागी अपाम्ब मतुंगिना रीजनल पार्टी अमदा यावबा हाइना नीलकुमारना फोंदोखि अमरोंदा BJP की स्टेट सेक्रेटरी ओरंबा ओइना मलेस BJP दकी तोकले हाइना क्वाकेटल लमदोंग लेबा महाकी मयुंदा पांगथोखिबा मियामगी मिफम अमदा लाउथोख्रे मिफम अदुदा नावरिया पाखंग लाकपा BJP मंडल की हानगी प्रेसिडेंट M जेवेंद्र न चिंगबना मंडल की मरुएबा मियोय क्या सरग्याकी हंदक BJP न टिकेट पीबदा चटलिबली चट असिदि मणिपुर अवोनबा मपुरके हाइबनते मसागी ओइजब थीबा ngaktane नावरिया पाखंग लाप केंद्र दा BJP मरु फंगना मुथतनब होनगनी हाइकी अमरोंदा कैराव केंद्र दा BJP की म्यूट ओइना मिखल थेंगनगनी हाइना थोरांग तोरमलबा थोंगाम गोपेन मैतेना BJP की प्राइमरी मेंबर ओइरंबदगी तोकलगा महापु सौगतपा वर्कर सिंगलोइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी दा यावख्रे हाइरे मिखल असिदा गोपेन मैतेना नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी की मिरप ओइना मिखल थेंगनरगनी हाइरे मापन सुबम सोंग तरा सुबह स्टेट असेंबली मिखल दया स्कूल केंद्र द मिरप ओइख्रबा हौसिकना BJP मणिपुर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट ओइबा H जयदेव शर्मा यावना मिय निफुगा तरेट कांग्रेस द यावख्रे मखोइबु या स्कूल ब्लॉक कांग्रेस कमिटी न सिंदुना वांखयोंगलान लेरक्ता लेबा MLA ई चान गी मयुमदा तरामना ओख्रे MLA ई चाना पार्टी सिदा थाजब थमदुना यावपसना कांग्रेस हेन मपांगल कनखत हलगनी हाइके BJP स्टेट एजुकेटिव मेंबर ओरंबा MD इस्माइल खान अमदे मोर्चा के एजुकेटिव मेंबर MD अब्दुल मतलिब BJP तगी तोकले हारे मणिपुर प्रेस क्लब द पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा माइनॉरिटी की दमक खंदब पार्टी असिदगी तोकननबा वारेप लौबनी हाइकी नावरिया पाखंग लाप केंद्र दा BJP की टिकेट तानरंबा सोराई सम मनाउतोनसु BJP दगी तोकतुना हंदकी मिखल असिदा करंबा पार्टी द मिरेप ओइगनी हाइबदु हयेंग लाउथोकलगनी हाइरे ngasi mahaki yumda kendra sigi polling station nifuga taretagi lakpa miyoy singe apunba mifam pangthoktuna karamba party da yauduna mikhal thengnagadagi haibagi matangda khananainakre mifam aduda S manautona BJP की नेशनल लीडर सिंगना असेंबली मिखल सिगदमक केंद्र सिंगदा मिरेप ओइगनी हाइना चोंगथोकलिबा सिंग मखोय मखोय की थबक थोरम सिंग येंगलगा टिकट पीगनी हाइना लाउथोखिबगी ओना तैनबदा पार्टी की टिकट पीबसना BJP की गवर्नमेंट अमा सेंबा सुगम ngamlaroi हाइकी जनवरी तांग अमदा KSO गोंबे ब्लॉक के प्रेसिडेंट जांगखोलान गुइटे अमदि महाक लोइनाबा जमसिनथांग जोबो KNLF KNO की जनरल सेक्रेटरी ने हाइजबा थांगलेनलान हाउकितना लुचिंगबा कांगबुना तमथीना फुरबा मतुंगदा नोंगैना कापतुना हातनना पखनरंबा थौदोकता चेनबसिंग निमित हुमनिगी मनुंगदा गवर्नमेंट फागतुना थबक लोकत्रबदे बन यावना चांडल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की मिखलगा मरी लेनबा थबक थोरम सिंह बॉयकॉट तवरगनी हाइरे ngasi KSO Gumpi Block Chandel gi office ta pangthopa paugi mifam amada lup asi vice president Bauminun Khongsaiga government ka suspension of operation tawnari ba kangbu asina mahairoi lup amaki luching ba phawba hatnana ba khonarakpada government na thabak lokhat pagi mahutta free thaduna thamba yaningde makata na thorokpa pamdaba thongdok singi daita government na pugadabani haiki government say ini dahum matam di 3 days deadline sim matung da kan gamba boina
initiative part cái số lượng cái là coi như là culprit sẽ đúng free đã đúng là bị thằng mà đi cái là ban đầu số lượng cái nó 3 days deadline mà tung đã nó có cái gì thủ đô ngầm bạ coi kia số sẽ cũng bị độc nặng thôi này Khunai ma chawkhatpa awonba ma purakpada pandit amadi lomi nangamde rajniti na purakadabani haina langthabal kendra gi BJP gi mirep ojoina phangthokre lelong chajing marial khongda pangthokiba political conference amada wafamasi mahakna phongthokibani mana makhatana India na ning tamba phanglaba matungdagi chahi humpuga mapalom India da lengak laklaba Congress party amade Manipur da chahi taraga manga laklaba Congress ki o ibobigi government miyam gi yaifana batawbagi mahutta miyam bu otpa wahanna ba thorang sing oina pangthoktuna lakri haina maral sikhi Singjame Kendra gi Congress ki mirep ai Hemochandra gi Mikhal gi campaign hena kankhat krai ngasi mahapur sogat pa miyam ga loina na Kendra si gi akoi bada road show pangthoki tungda miyam gi mifam amada wangang leduna laiki raba mahaki apokpana Singjame Kendra amasung Manipur gi dama mangjaramba manglan adu haukiba chahi khara sida mangphauna bangamle mamangda miyam gi amadi lanai gi oina loishin bang ngamhogda thabak thorom sing loishin na ba khotna gani haiki Nagagi ayaba yaudana lam pithok pa yaroi haina ayaba pithok liba miyoi thidok laba matamda tungkoi pa economic blockade lotion baki waloi sin purpangam gani haina BJP ke spokesperson hanagi minister N Birena Phongthokre wapamasi BJP hangang mandal na sintuna ngasi kairang muslim awang lekai paya ground da pangthokiba election ge public meeting da mahakna phongthokibani Meeting aduda BJP Manipur Pradesh ki President K. Bhavananda Hanagi Minister Francis Ngajokpa Ojoyamade Lelong SC da BJP ki mirep oigadoriba MD Anwar Hushal na chingba luchingba singna sarkyaki Ojoyna Manipur bu India ki chokot state ki manung da chalhansi Malem ki chokot pa ki lamjel da yahansi hairabadi BJP natana atay party na purpangamloy handaki election na si loiraba matungda Congress party lotion kragani thau tauna bathibada wana thoklagani handa pangthokadoriba election asi Manipur gi oina khwaidagi luba election ni election asida mai paktuna BJP na sungsoi choidana sarkar semgani Francis Ngajokpana Congress na lisang sitna state asida sasan pairakpada chingtam khenana chawkhat thorang paikhattabadagi jingmi tamigi marakta khenaba kaya laanbani haike President Bhavanandana Manipur da chahi yankairom sarkar lerakpada chahi kuntharom Congress na sasan torpani makhoi na sasan tauringai manungda amotpa amadi senja thumja gi thabak kaya chathabana Manipur chawkhat pangamdaba state ama oina lerakibani haina maral sikhi En Birena makhatana economic blockade asigi horokpham oiriba khanglabanina ngasidi miyamna kanana lampi thokpagi ayaba pikibanu haiba hangbaga loinana para tambifam thoi Manipur da kanglu furuk ki naiba wakalon kaya chehliba asigi maru Congress ni masidaki kannana babandi nungshi chanaba state ama ohenna Congress party thadoktuna BJP da changlakhibani masakhaki oijanaba changlakhibanate phongthoki yanara matunda among thokdanu se Karan kanano karino chakti ticket thoi laina amana aro matunda na ni laina du laino khangala phina lai mo ya ho ni naha ki painkiller thana saknu lasin ore adun karmai ta university chinga district create to matunda ai khoi gi lamni sokre ya ni na se pitho udu kana ro ni na khoi gi lamni na pitho udu mi du na ngasi Manipur public apology ma to ro na na puthoga na khoi gi lamni base noi gi ayam ya ri ta ho na ha ni pa do madu gi ni pa du da Manipur gi prajara nan lale na Manipur gi prajara apology to ro ni nan lale ha da ai so to soi ga na Manipur me na lale ha je da ne se ngasi ro to kana umba angle kanu gi appeal to ro na request for polity Thobal Kendra Congress ticket mirep oigadoriba Chief Minister Okram Ibobige home campaign ngasi Thobal athokpamda Kendra asigi polling station 31/38 amadi 31/39 gi jagada chathakre polling station ani asigi miyamna yum da changduna Chief Minister gi dama campaign chathabaduda sorgyakiba Thobal District Congress Committee Sebadal gi chief organizer Khaidem Mohindro na haikibada Chief Minister Masadi Hojik Leibaki Oiba Achoba Thodang Mayuk Naduna Leibadagi campaign asi mahak yaudana miyamna pangthokpani haiki
हानगी मिनिस्टर ओरंबा जयंत कुमार कांग्रेस टिकेट फंगदबदगी एनपीपी दा ngarang numidang official oina yawraba matungda ngasi ayuk election campaign hodokrai masing yamlaba miyam galoina na hawba marakta chathagiba election campaign aduga mari leinana L Jayant Kumar na tha ahum hena economic blockade chathaduna miyam bukham thengna wahallaba matungda election numit kunni romta watlaba matamda UNC na economic blockade handokpagi ingit pirakpasi kariginu haiba Manipur gi miyam na kupna khanthaba changi mak masagi oinadi issue asi tung koina chatnaba yaba amade matam pumbagi oiba nakhai shengba waroisin puraksi hairabadi miyam pumba amata oina hauduna economic blockade ki mayakta khongjang changsilaba matamdata oigani haiki Taramathu Shubha Manipur Vidhan Sabha Mikalda BJP gi mirep oina ke samthong kendra da vote lep kadoriba RK Sibachandra bu sagatpagi mifam amangasi kendra sigi miyam na sinduna kwaketel akham lekai de leba moyangthem Nandakishore gi yumda pangthokre BJP Manipur Pradesh headquarter in charge ke Saratna Mikhal haibasi praja miyam gi laibak lep kadoribani masida lanai gi wafam na mang tharaka ngangbana leba ki afaba tawakani thajade haike Amaranda Kendra Sida BJP ki mirap oigadoriba RK Sibachandana mahaki worker single loinana house campaign chathakre Kaisamthong Kendra bu chokhatpa masung awanba puraknaba mahak khakta natana BJP bu mai pahanbiyo haina Sibachandana phangthokhi Handar pangthokadoriba mikhala sida tongan ba party tarukna pullaga semba Left and Democratic Front yawriba CPI gi candidate nipan thagatpagi manungda candidate taruk hen mai pakani haina CPI Manipur State ki Deputy Secretary Election Laishram Sotin Kumar na ngasi Langtabal Kendra da Front asigi mirap oina chongthorakliba nongthombam Singhajike road show da phongdokre Lelong Haurebida leba Singhajik ki yumdagi chatkiba road show aduda Santi Kumar na makhatan haikibada Front asigi candidate yankai hena thagatkani ahanba tangkaki oina candidate kunthagi ming lauthoklagani haiki Wangkai Block Congress Committee amasung Wangkai Block Youth Congress Committee na puna sintuna Constitution asigi akoibada Kendra asigi mirep oigatawba Okram Henry gi road show pangthokre campaign adu Okram Henry na Kendra asigi na makhanjariba wakalon sing miyam da yohannana papandamda pangthokibani IMC Ward number Kunganithoi gi councillor 9.Pm Kumudini Congress tagi toktuna BJP da yaukre Kurai da leba Wai Irabot ki yumda mahak puharau tayamna okre Wai Irabot na Manipur da Congress asi imung amakum party kumna thabak tawba mioi ama oibagi ikai khumnaba wa tabiba leitabadagi matam sangna party asida yawaklabasu pham thadoktuna BJP da yautuna mikhalasi thengnagadoribani Haujik chathariba blockade asisu Congress government na thuanbani Congress government na chathariba thabak thoram singi lairik ama mikhal mamangda puthokani masina miyam ga BJP ga marakta transparency leibangamgani haiki Thangmaiban BJP gi mirep oigadoriba Jotin Waikhong gi Thangmaiban BJP mandal na sinduna political conference ama Lalambo Makhong community hall da pangthokre Party sigi luchingba kayamarum na mikhalatuda General Secretary shu oiriba Thongju Kendra ki MLA TS Bishwajit na Haujik Manipur da Congress ki matam laklaroi haibasi haukiba chahi manga da tawkiba thabakna taklabani haike Wainaba Chandra Kovamyo Yamana Thasigi Tang Ahumda Wangkhem Kendra ki manung chanba mafam amada pangthokiba mifam amada mahak masa sargyaki haina phongdokiba wafam adu aranbani haina BJP spokesperson Dr. Nimai Chandwang na sengtokre magna haikibada mahak masa February gi tang anida Delhi da chatlaga ngasi khaktamak halakibani masa laitringeda mifam yawi haibasi matau karamna oithokadoribano masi kanaguma kharana mahaki mingchat thinaba sandokpo oigani haina lawi Wangkhem Kendra dagi mahak tam mangarak mikhal da mai pakibana Kendra sigi mioi mai pahan bahibasi mahaki daitani haiki Lelong Kendra da North East India Development Party ki mirep oigadoriba Sheikh Khairuddin gi Lelong Chingkham makhada pangthokre mifam aduda party sigi president N Samarjit amadi atai luchingba kya susorgyaki party sigi wangangloi sapam kebana lamdamasi tangdu leitaba punsi marial amada lehenduna yellow revolution ama puraktuna senja thunja muthat pahibasi party sigi firepni haike
कोंगबदा लेवल स्टैंडर्ड कॉलेज की गवर्निंग बॉडी हौजिक फाव सेमदना लेरिबसी अथुब मतमदा सेमबिनबा अमदे हौजिक गवर्निंग बॉडी की मतंगदा लेरिब चेनबसी लोशननबा KSN मरी लेनबसिंग पुंग चिंगसलकरी हौजिक पाव की मरकथना तेम प्रे मतंग लौमिनसी Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sand stones, pure, clean and healthy water. Global Hospitals, in association with Sija Hospitals, organizes Liver Clinic at Imphal on 10th of Feb 2017, Friday from 11 a.m. onwards at Sija Hospital, Lagong, Imphal. Patients suffering with any kind of liver problem can get consultation with Dr. Sanjay Govil, Senior Consultant, HPB and Liver Transplantation, Global Hospital, Bangalore. For appointment, please call. Pain relief ointment, Hong Nava, Oak Sipa, Tang Sipa, Puna, Missing with a Sinavayarba, Lipsa, Puna Putuk Saba, Oza. ब्रेक मतुंगदा अमुकन तराम नोकचरी मखताबा पाउदा खागाबो केंद्र दंगसी नुंथिल बीजेपी अमदी कांग्रेस वर्कर्स सिंगी मरक्ता मीटिंग तौबा यानी यारोय हाइबो वाफमदा चावना उंखतनखरे खागाबो कैचेलदा लाइश्रम मंगलेम कौबा मियोय अमगी युमदा कांग्रेस की मीटिंग तौनब होनरिङैदा बीजेपी की वर्कर्स सिंगना थुगाइनब होनबदगी थौदो अदु थोखिबनी थौदो अदुदा नुपी अनि सोक्तुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबालदा लायंखी थौबाल पुलिस की कांगबो अमा मतम चाना लाक्तुना लाक्सिलहबदगी हेना पामदब थौदोक्ते थोऔद्रे अमरोमदा ngasi gi mifam adu political gi oiba mifam nate panchayati raj ki khana nainaba mifam ni haina thodok thopam da leiramba miyoy singna phongdok narakli जिरीबाम केंद्र की शु असांगबम बिरेंदा बीजेपी की टिकट पिरखिदब थवंग यानिंगदब फोंदोकपग लोइनना महाकु सौगतप मियाम की ओइबा मिफम अमा पांगथोक्तुना हंदकी मिखल असिदा अतोप पार्टी अमदा मिरेप ओइना चोंगथोकननबा वारेप लौख्रे बीजेपी जिरीबाम मंडल की प्रेसिडेंट हरिदास अमसुंग पी इबोम चाना फोंदोकपदा बीजेपी की लीडर सिंगना ग्राउंड रियलिटी खंगदना सेंजा थुंजा तौबगी मवंगद टिकट पीबसी यानिंगदे मरम असिना डिस्ट्रिक्ट मंडल की थौपुबा सिंह स्टेट बीजेपी महिला मोर्चा के KH जानकी यावना मियोय कयामरुम बीजेपी दगी तोकले हाइखी ए बिरेन जिरी की लेहाउग चानबा पार्टी अमदा हंदकी मिखल असि थेंगननबा सेम सारे हाइखी पासोय ब्लॉक कांग्रेस ने सिंधुना चंगांगई मयलेकाइदा चंगांगई की यूनिट मरी के अबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा पांगथोखरे मिफम अदुदा MPCC की वांगांगलोय KH जॉय किशन पासोय केंद्रदा कांग्रेस की मिरेप ओरिबी मिनिस्टर AK मीराबाईशु सरुग्याखी KH जॉय किशना बीजेपी मणिपुर प्रदेश असि अथॉरिटी लेतबा लुचिंगबा ngakta ओइबा पार्टी की चना कांगोन लेतबा तौनिंगबता तौबा पार्टी अमनि हाइना मराल सीखे AK मीराबाईना कांग्रेस न लिशांग सिटना मणिपुर की अपुंब सक्तम ngaknaba खोंफम चेतना लेप्तना लेरे बीजेपी ना ब्लैक मनी फगत नबगी मिंगदा सेल मयक चन हंदबदगी लाइरब मियाम दा खमथेंग अवाब पीरी बीजेपी ने इंडिया दा चही अनि मखाई लेंगाक लकपदा मणिपुर दा करी अहोंब पुरक पंगम खबगे हंकी मणिपुर की अपुंबगी सत्तम ngaknabagi damakta कांग्रेस पार्टी ना खोंफम चेतना लेप्ली हाइबसे ngasisu tungdasu aikoina कांग्रेस पार्टी ने हिंगबा मकैदे कांग्रेस ना मणिपुर की अपुंबगी सत्तम ngaknabagi damakta signarpa kayabu aikoina chap chana thengnabagi damakta ngakina leiri मणिपुर खुंदारीबा नगाइचिल इनाउ सिंह पुनमंगना मणिपुर थुगाइबा पांब नते मियोय खुजोक खरा खगना थुगाइनबा सिनबनी हाइना सुगनु केंद्र की MLA केरनजित न फोंदोखरे वांगोय केंद्र कांग्रेस की मिरेप ओइगदबा ओ लुखोयगी मिखल गमरी लेनना पावितेक मयले कायदा पांथोकपा मियामगी मिफमदा महकना वाफमसी फोंदोखिबनी ngasi मिफम अदुदा मिरेप ओइगदबा ओ लुखोय वांगोय ब्लॉक की प्रेसिडेंट TS सरत थोंखोंग लक्ष्मी बाजार म्युनिसिपल काउंसिल की वाइस चेयरमैन MM इस्लामुद्दीन सु सरुग्याखी केरनजितना कांग्रेस पार्टी लाइनिंग लाइशोंद मिचंग मिखाई नाइदबा फुरुक खुदिंगमकी पार्टी ने चही लिसिंग अनि हेनबगी पुवारी लेरकलबा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कना कना लौतुनरगा थुगाइनब होनै हाइबसी एखोय खुदिंगमन खंगी
असिगुम्बा पार्टी दगी अखोई खुदिमकना चेक्सिनबा मतम ओइरे हाइकी नंबर केंद्र की मनुंग गलेबा इशोकता अपुनबा पोलिंग स्टेशन अहुंगी नोमगी ओइबा कांग्रेस की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा पांगथोखरे थोरमदुदा एमएलए एन लोकेना लाकदोरबा मिखलसिदा कांग्रेस ना मेजॉरिटी फंगदुना मरियक सुबा तामगी गवर्नमेंट अमा सेमगनी बीजेपी की ओइना लिसिंगनी तरामापल की लोकसभा मिखलदगी मुथरगनी हाइकी मयांग इम्फाल एक्साइज स्टेशन द थौबाल सर्कल की डीएसपी एक्साइज एल रघुना लुचिंगदुना मयांग इम्फाल पुलिस अमदे एक्साइज न पुल्लग फगतलबा युंगौ लीटर चनीगे यांखै मई थादुना मांगनख्रे थौरमदुदा एसडीपीओ अमदे मयांग इम्फाल ओसीसु सरुग्याखे ड्राइव असी मखाताना चथखिगनी हाइरे UNC na tathariba economic blockade na maram oiraka nongmada changdaba yadraba miyamna petrol gi awaba mayoknarambadu hauzik khara makhaidi hanthare haina ichamgi president and Rajendrona ngasi kekupat maya galaiba ichamgi office ta pangthopa paumi singa unabada phongthokre mahangna makhatan haikibada ichamna miyam galoina na January 19 dagi hauna petrol pump ta tathakiba drive aduna phibamasi yorakna khonabada atoba mateng oike सरकार की मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना रिजर्व तौदुना पीरिबा परमिट सिस्टम असी पीद्रबदे मियाम द थाव निंगथिना फंगनबा ngamgani हौजक थाव पुबा गाड़ी चमगा यांखै निपान की मनुंगदा गाड़ी चनी सुपना निपान थाव लोब चतना लेरिबसी चलहननबा मरी लेनबा सिंगना होनबियो हाइकी गवर्नमेंट रिजर्व हाइदना अमखक लेरमि रिजर्व हाइदना अदुगा मागी परमिट सिस्टम अमखक लेरमि स्पेशल परमिट हाइदना अमगा अदुगा अखोगी परमिट सिस्टम अमगा सिजना 149% सिदेजगी परमिट अमदी अखोई रिजर्व सिदा लेहनगर कांदा ओनली 51% सिना प्रजादा पिरमने सिना मरम ओरगा अखोगी क्यू लेपा थाव फंगदबा अदुगा ब्लैक ता थाव यामना थोलकपसे ngसाइगी 49% अखोने रिजर्व थंगिबा पोसिदगी सिदगी ओइना अखोगी ब्लैक ता थोरकिबा पोट वयबा ताकपी तंबिरकपा ओजा गुरु सिंहबु इकाई खुमनबोतपगी थौरम अमंगसे रामलाल पाल हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोखरे रामलाल पाल लिसिंग मचमापल मरपुनी थोय मैट्रिक एलुमनाई ना सिंधुना पांगथोगिबे थौरम अदुदा लेखिद्रबो ओजा कयागी फोटो दा लेसु कतुना इकाई खुमनबोतपगा लोइनाना मखोयबु ताकपी तंबिरकपा हौजिक हौजिक हिंगलिबा ओजा तराका मापलगी मफमदा अचंब खुदोल पोटसिंग पीदुना इकाई खुमनबोतखि ममांग चाही कयादगी होना ऑल मणिपुर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन मणिपुर दे लेरिबा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज तौरबा मसुंग बोर्ड की मखादा एफिलिएट तौरबा स्कूल सिंगना बोर्ड ना प्रेस्क्राइब तौरबा टेक्स्ट बुक सिंग सोइदना स्कूल सिंग दा तमगदबनी हाइदुना लाक्लबसु ngasi phawba thabak lokhat piaktabagi mami tari haina association asna pendal phongdokli मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा एसोसिएशन की सेक्रेटरी एल जॉय खुमना गवर्नमेंट की मखादा रिकॉग्नाइज फंगलबा स्कूल खुदिमकना बोर्ड न पीरिबा टेक्स्ट बुक सुक्सोय सोइदना तंबियु गवर्नमेंट के अयाबा यावतना पंगलिंग लिंखतनरकलिबा प्राइवेट स्कूल सिंग मरी लेनबा सिंगना यंगसिनबियु अमरोमदा बोर्ड के अयाबा यावतना अतोप स्कूल सिंग दा एफिलिएट तौदुना क्लास 10 थारिबा नामथाकी स्कूल सिंग असिसु मरी लेनबा सिंगना यंगसलु हाइकी मणिपुर प्राइवेट स्कूल अयाबा तारे अखोई बोर्ड पीब सिलेबस बोर्ड पीब टेक्स्ट बुक इतम तमदे अखोई लम लेहौब चाना इजरीब असुब टेक्स्ट बुक तमदबना अखोई तुंगी हौरकदुरब महिरोसिंग अचौब लेबाकसिगी इरमदंगीदमक खनबा ngamba adunaba mahiroi puthor oidra haibagi chingnabasi मणिपुर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन चेन थाजजबनी आर्ट सोसाइटी मणिपुर ने सिंधु ने निपान सुबा एनुअल आर्ट एग्जीबिशन फोटोग्राफी यावना पैलेस कंपाउंड लेबा स्टेट आर्ट गैलरी दा हौदोखरे हौदोपगी थोरंदा आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर डॉक्टर के सुशीला सोसाइटी असिगी प्रेसिडेंट कुलचंद्र मोयांग खेम सुसरुयाखी सोसाइटी असिगी लिसिंगनी तरामंगा तरातरुकी मनामथुम सिंगसु यंथोकी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग समिति महिला पतंजलि योग समिति युवा भारत अमसुंग किसान सेवा समिति कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट न सिंधुना योग सर्विस थोरम अमा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कक्सिंग की ऑडिटोरियम द पांगथोखरे थौरमतुदा डीसी कक्सिंग टीएस किरण कुमार बीएसटी मणिपुर स्टेट प्रभारी डॉक्टर केएसएस गोपेंद्र बीवाईएस मणिपुर स्टेट प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र अमदे वाई सैतसु सरुयाखे
Helping Hands Group Imphal na sinduna taramari suba state level triplex competition ki manamatum ngasi Imphal College de yenthokrai Tharamati da Manipur College ki hanagi principal L Sadananda NG College ki vice principal Ashok Roy Chaudhary SCERT ki senior lecturer RK Sasiranjan amadi NG College ki associate professor Dr. L Robinna Sargyaki Dr. L Robinna angang oiringedagi aina pamjaba lambi adu khangdoklaga thongna leina lambi adu da chatpi haiki tongan ma sinba myan hi jana khoi ju fit ta godoin society da hoida leiba tongan ba khoi gi sinbam de engage tor ba sumaina hauji hore ba na khoi jana khoi ahal war matam da na khoi ju fit ta godam ni ro na khoi karma mafam da karamba khoi gi posta na da karamba igi thabak tawgadagi haibje hoida gi hana khan ba hobiro sini Apunba Manipur Matamistai Kanglumna Sinduna Best of Amik Lisingani Tarataruk Lagliba February ki Kungani Panda Siko Club Community Hall Yaskul da Pangtok Lagani Hari Hauzi Makataba Pau Pizadringi ki Marakana Gitarani Chongtam da Gitabaki Pau Muklo Bisi Tabaki Pau Lobirasi Assam Rifles की General Duty Clerk Personal Assistant Electrical Fitter Signal Radio Mechanic na singba tongan ba marpudrama thoilaw gadori pham singa sanaba mahigi thak oibaga loinena masagi sahi kunipal phawada lebe mioi singna February kun phawbagi manungda application pisilakpa yagani recruitment rally February kunipal dagi pangthokani haide Air India Air Transport Services Limited na customer agent amasung handyman contractor pham chani yankhai mapal lawgadori Saruk Yaningba candidate singna February 3 amasung 13 da Damdam Kolkata da leba Air India Limited Engineering Complex New Technical Area da original che changsing puraktuna saruk yaba yagani hairi SSB gi SI ASI amadi head constable punna post Sanipal humpudrani thoilawgadori Masagi sahita Nepal dagi kunmanga phawbagi manungda leba mioi singna February gi tang 16 phawbagi manungda darkhas tharakpa yagani hairi Mathaki Pau Singasigi Akupa Marol Babu Paradalaiba Job Center Dagi Khangba Yagani. Hauzi Makataba Pau Mupijari. Economic Bracket Kimingda Port Mamal Hene Yole Haiba Akangaba Pau Ama Fangwadagi MSF Nangasi Dharma Salada Maja Cold Drink Yonba Dukan Ama Thingzin Kray Dukanado Ajay Kumar De Koba Amana Pambani Mahakna Milliliter Tanigi Maja Cold Drink Lupa Humpumanga the Yongadabado Wholesale the Lupa Humbudrada Yolamba Tingnabani MSF General Secretary Wanglemba Kabana Asigumbadab Asi Makatana Changsin Kigani Hari Economic blockade Mama Rosik Yamna Kosei Oman Sona Higapa Kusingo about Sigamana Tonbase, we Kabawala Mam Tomani, Matanga, Makatana Suko Emerson drive Tatagani, I do have to see why Matamatana, Common and Emerson. Social Warrior Manipur, AVVD Manipur, Thawal District Branch Amasung, Singju Yokat Palut Napuna Kusham Natuna, Mega Voluntary Blood Donation Camp Amangasi Kangabuktaleba, MMRC Unity Pak Pangtokre. ISBG RIMS Blood Bank, Jenims Blood Bank, Amasung BBTU District Hospital, Thawal Gimijeng Makada Pangtopa Camp Aduda, Mioy Chahum Lomna Lemna EPK. Social Warrior Manipur ki convener Kaisham Kamini Kumana Fongdorpada, Manipur da Housing Igi Darkar Oirakpa Matamda, Awaba Kudong Chataba Kaya Mayok Naribasi, Karadang Oirabasu Kohanabaki Pandamda Camp Asi Pangtopani Haike. AVVD ki Thawal District Branch ki Secretary Nabakumana, Anaba Singna Igi Darkar Lerakpada Thingneriba Kudong Chadaba Sigi Mahuta, Ina Anaba Singbu, Ngaiduna Laina Nabagidama Kemasi Pangtopani Haike. Pungudimna Topirakana Adomadom di Maru si Tiraga, Blood Bank, Marankaina, Hamagadi, Dakar, Pamatum Daikana, Mahut Pidragasu, replacement Hydawahisi, Yaudragasu, Dakar, Hungani, a Haidana Quisai, taking the census. Oil and
gas conservation gi chatharagriba thakai gi thoram pareng gi saruk moina gas leak na siznaba made gas ki maiho langpok ki ngakthok nabagi matang da workshop ama athokpam indal service office complex ta pangthokre thoramatu da thawal municipal council gi Councillor Oramba W. Inau Juge, Vice Chairperson Oramba W. Praflo, Agency SC Manager Okram Budhishu Sargyaki. Kundrakpong Kendra polling station Karada Impal Iski SP Sanjip Naluchingba Police Kambu Amana Yangsin Bachatpada Hangoi Pata Horamba Kani Pambi Singh Yantatuna Manghankre. Kongjang Aduda Additional SP K Megachandra Commando OC B Luntang Baifeshu Sargyaki. Lions Club of Impal gi Itaroi amasung Lions Club of Ningthau Khong na sinduna diabetic detection amasung awareness kaloina na ya laying bagi camp ama Ningthau Khong Bazar Community Hall da pangthokre camp atu da punna mioi chahumlom na laying khi Manipur gi sumang lilagi saknairaba aiba amasung director film CJ Chanu na laikhidabada Manipur sumang lila council na awab phongdok pagaloina na Aroiba ikai khumnabu utpagi thorum ama Moirang Sribon lekai da leiba laikhidaba asiki yumda ngasi pangthokre Hauzik sanabagi pangmuk lawirasi Ngasi sana bagi pauda Manipur Sarkar ge Youth Affairs and Sports Department na haukiba lisingani mari dage tha taruktar ki oina chahi khudingi lepta na chathaduna lakba football masana ge regular coaching center RCC haukiba chahi lisingani tarataruke April tha dagi hauduna chahi tarukta gi tarahumde fabuki manungda leba nupa macha nipuromna saruk yatana Kumanlampak Sports Complex ke hockey practice field da coaching achi chathare NIS coach AFC C license holder TS Tombana Masanasik in charge Oiduna Angang Singda Anawanova football Masanage fundamental skill Amade techniques sing Tambi Takpiri. Jahi Sigi March Tada Lushin Gado Riba coaching Asig in charge TS Tombana Fongdokibada. Coaching Asidagi international Taki Apaba Sanaroi Putokre Tungdasu Manipur ge Apaba football Sanaroi Sing Hena Putoktuna Akanba Manipur team Ama Ohenbada Atoba Todang Logani Haki. This is the Kogi department. Nice person to Cindy. Aduga, among the main palm, the posse, Masai Bone, popular bones, the focus on the basic knowledge in the Kangan Bama, the cow. Bangthogi ba coaching asigi matang da guardian mana phungdorkibada matam sangna changnaina leptana pangthoklabadi coaching asidagi aphaba sanaroi kaya putokpa ngamgani haiki. Discipline ama kaita semua ma yang kinaba kanaba ma panthologi kanido rules to degi sanaba se jo kena tang pamjaba hai United Uripok Football Club Uripok Sorbon Thingana Sinduna Mamang Thagi January 3 Cultural Development Society Ground Uripok Sorbon Thingelda Thamagi Oiba First Winter Grassroots Football Development Coaching Class Ngasilation Kray Pangthokiba coaching aduda chahi tarukta tara nithoi faubagi nupa macha amadi nupi macha kuntrada AFC B license holder grassroots leader E Ingam Kuman amadi grassroots leader L Sanjipna takpi tambiki sarug yakiba angang singda certificate sing piduna pungning thogakhi Mongkhang Lambi Football Academy na sinduna ngasidagi 11 Star Sporting Union Ground da team taraga tarukna group mari thokna khaidoktuna ahum suba Mongkhang Lambi Winter Cup hokre haudopagi thoramda MMC gi President TS Daneshwar Urban Khetrileka Gram Panchayat ki Pradhan L Sunil amade social activist S Nicholansu Sargyaki Kolka Club Nambol Nasinduna Nambol Khori Pub Ground da Chatharkipa Ahanba Kolka Cup State Level Tennis Ball Cricket Tournament ke ngasi aroy pesanakiba match ta Kolka Team B Nambol na Sonalika Konung Mamang Burlan humpuga mari da maithiba piduna champion oiki Kolka Nambol na toch ngamduna ahanba batting tawbada run chamaga kunithoi lauki masigi pakhumda ani shuba batting tawkiba Sonalika Konung Mamang na over taraga taruka ball amada wicket loina turaga run 59 khak lauduna match asi maithikibani
टूर्नामेंट असिदा कोलकाता टीम बी की सानरोय रॉबर्टसन विकेट तरा माथोय लौतुना मोस्ट विकेट टेकर की मना लौखी टीम की सानरोय बिकेशोरना मैन ऑफ द मैच अमदी रिंजुना मैन ऑफ द सीरीज की मना लौखी कामाख्या सोशल यूथ क्लब नसिंदुना क्लब असिगी ग्राउंड दा टीम कुनगमाथोयना सरुक यातुना चथरिबा अहुम सुबस्ता लेवल KSYC4 मेन एस्टाइट ओपन सुपर सॉकर टूर्नामेंट के ngasi sanaki ba ahanba match ta SWC hyang thangna SYDS sinjamaibu goal anishno tamai thi pikre anishuba match ki sanaki bada SRDC langthabalna Mama FC sagol banbu goal mangasino tamai thi pikre जिरीबाम चतरिब तरुक सुबा KSH नोनी गोपाल मेमोरियल इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi स्थानिक क्वार्टर फाइनल लीग राउंड मैच ता LFC मिजोरामना SYC बु गोल तरेट अमदमाइथि पिख्रे हयेंग नाको इम्फाल वेस्ट GPC अगरतलागा सानगनी तमेंगलोंग चतरिब अहानबा रोज रियांगमई नॉकआउट फुटबॉल ट्रॉफी की ngasi सानकिबा मैच ता अबुंगचिया FC ना ताउसांग FC बु गोल मंगा अमदा माइथि पिख्रे कोंगबा यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना क्लब असि की ग्राउंड चतरिबा अहुम सुबा इमा पांथोइबी ट्रॉफी मेंस ओपन 5-a-side फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानकिबा अहानबा मैच ता CCFC Catrigauna YWC Thamal Khongbu goal ahum ama JFC Khongmana KLYC Kalikabu goal anishnoda amade King FC Hangangna Call of Duty Catrigabu goal anishno Matthew Bikray Hausi sanabagi makataba pau boya ning thosam dagi muglobisi इपोटोक थांजिंग पोलो क्लब टीम ए खोंगमन अमदी मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम ए सठरीबा कुंथ्रानी थुसुबा एन हजारी अमदी डॉक्टर एन टॉम्बी स्टेट पोलो टूर्नामेंट की सेमीफाइनल संख्रे था सिगी टांग तरुक सानगदोरिबा अनिसुबा सेमीफाइनल मैच ता ठेंगनरगनी मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन सिंधुना इम्फाल की मपाल कांगजिबुंगदा ममांग थागी टांग कुनिपाल दगी पोलो टीम कुंतरे न सरुक यादुना सठरीबा सही सिगी कुंथ्रानी थुसुबा एन हजारी अमदी डॉक्टर एन टॉम्बी स्टेट पोलो टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ahum suba quarter final match ta ibodok thangjing polo club team e khongmanna manipur police sports club team sibu panjal tara ani da maiti bu piduna semi final sangkhibani ibodok thangjing polo club team e khongmangi mai papu panjal singadu PO jitna ahanba ani suba madi ahum suba sakarda panjal ahum M Dorian ani suba madi ahum suba sakarda panjal ahum O Samar jitna ahum suba madi mari suba sakarda panjal ani sankhi atopa panjal ani aduna L Kokeswar madi M Maniharna Merski ani suba sakarda panjal amamam chanduna Mersasi mai pakhibani maiti orba Manipur Police Sports Club team sigi panjal ani edu TS Roman amadi M Vivekanandana Merski ahanba madi ani suba sakarda chankhibani टूर्नामेंट असिगी मरी सुबा अरोइबा क्वार्टर फाइनल मैच की सानखिबदा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम ए ना ईस्टर्न स्टूडेंट क्लब टीम ए पंजल तरेट अहुमदा माइथिबु पिदुना सेमीफाइनल संख्रे मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम ए की माइ पापगी पंजल सिंगदु एम जवाना अहानबा अनि सुबा मदी अहुम सुबा सकरदा पंजल अहुम चनखि अतोपा पंजल मरी अधुना आइस अबुंग खुमन एस बिमोल टी आइस रंजित अमदी वाई बिनोइना मैच की अहानबा मदी मरी सुबा सकरदा पंजल अममम चंदुना मैच ससी माइ पाखि माइथि खिबा ईस्टर्न स्टूडेंट क्लब टीम ए की पंजल अहुम मदु ई रोमेशना मैच की अहानबा मदी मरी सुबा सकरदा पंजल अनि चनखि अतोपा पंजल अदुना टी आइस मोमोचाना मैच की अहुम सुबा सकरदा चनखिबनी सथरिबा टूर्नामेंट असिगी अहानबा सेमीफाइनल मैच हाई नुंथिल पुंग अमतावदा खुराई पोलो क्लब अमदी एक्स पोलो क्लब वांखैगा सानगनी अनि सुबा सेमीफाइनल मैच ता इबोदौ थांजिंग पोलो क्लब टीम ए खोंगमन अमदी मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम ए का सानगनी हॉकी यूनियन लाइनिंगबम लेकाइना नुपागी अमदी आइडियल क्लब तेरा कैथेलना नुपीगी सीनियर मेन एंड वुमेन मणिपुर हॉकी लीग की चैंपियन ओइख्रे मणिपुर हॉकी न सिंधुना खुमल लंपाक हॉकी स्टेडियम दा ममांग थागी टांग कुंडगी नुपागी टीम तरेट अमदी नुपीगी टीम मंगा न सरुक यादुना सथरखिबा सीनियर मेन एंड वुमेन मणिपुर हॉकी लीग ngasi लोइसिनख्रे लोइसिनबकी थरमदा मणिपुर हॉकी की प्रेसिडेंट ओलंपियन KSH थोइबा मणिपुर हॉकी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट S सबिता एयर इंडिया की स्टेशन मैनेजर वर्ल्ड कूपर L टिकेन FCI की मैनेजर इंटरनेशनल प्लेयर M कुलजीतना थौरम मपुसिंग ओइखि सथरखिबा लीग असिगी ngasi अरोइबन मिकी सानखिबा निपी मसागी मैच दा आइडियल क्लब तेरा कैथेलना YCCIC कोंथा अहलुपु पंजल तरातरुक सुनोदा माइथिबु पिदुना लीग असिगी चैंपियन ओइखिबनी आइडियल क्लब तेरा कैथेल की माइ पापगी पंजल सिंगदु M निर्मलाना पंजल माफल
M Puspana Panjil Ani Sanki Atopa Panjil Singaduna CIS Babika S Risika NG Homesori W Tanuja Madi W Merina Panjal Amamam Chanduna Mersasi Mai Pakibani Nupamasagi Sanakiba Aroiba League Round Mesta Hockey Union Lighting Bamlekai Amadi CEO Singami Wang Maketri Lekai Panjal Ani Yeni Sanaduna Draw Sakre Hockey Union Lighting Bamlekai Gi Panjal Ani Du Ice Amarjit Amadi A Boinauna Merski Mari Shuba Madi Yankai Mari Shuba Minita Sanki CEO Singami Wang Maketri Lekai Gi Panjal Ani Eduna KS Hamlet Amadi I Rohitna Merski Contratre Shuba Madi Nipu Shuba Minita Sankibani Satarkiba Legasida Hockey Union Lighting Bamlekaina point Tramanga Pangduna Nupagi champion Oikibani KS Kongmanna point Taranitoy CEO Singami Wang Maketri Lekaina point Taranitoy SYUC Usekon Konona point Taranitoy Pangduna Anishuba Ahum Shuba Madi Marishuba Takre Mairaba Sikona point Taruk Pangduna Manga Suba position Taki Lupigi Ideal Club Tera Katena Ahanba position Mairaba Sikona Anishuba Pam Impalna Ahum Shuba CEO Singami Wama Ketri Kaina Mari Shuba Madi YCCIC Konta Ahlumna Manga Suba position Taki Manga Suba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match Sajing Cricket Club na Model Club Team A Singa Makabu Mighty Bapikre Tournament asida Sajing Cricket Club na match ahum sanabada match ahum mai pakre Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Oriental College Amadi Model Higher Secondary School Ground da Mamang Tagitang Kunterete Team Tarana Group Ani Thokna Khaidokuna Chathariba Manga Suba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match da Sajing Cricket Club na Model Club Team A Singa Makhabu wicket amada mighty bapikibani Model Club Team A Singa Makhana Tos Ngamduna Ahanba Betting Tobada Apiba Over Kunda wicket Taruk Turaga Ran Sam Gasupna Marika Loki Masigi Pakhumda Anishuba Betting Tokiba Sajing Cricket Kalamna Over Kunda wicket Mapal Kak Turaga Apiba Target Adu Yoduna Match Sasi Mai Pakibani Ngasi Sanakiba Match Sasida Sajing Cricket Club Ki Sanaroi Krishna Kumarna Ball Kulumdoida Ran Kumanga Lauduna Man of the Match Takre Hayeng Ground Asida Cyclone Thangme Banamdi Napsa Khai Impalga Sanagani Thangmaiban Athletic Union Thangmaiban Sinduna Union Asiki Ground Mamang Thaki Tang Kuni Thoidagi Team Tarama Thoina Group Mari Thokna Khaidotuna Chathariba Kuntra Suba 11 Mini Football Tournament ki Sahi Taramri Makhagi ngasi sanakiba ahum suba quarter final match ta KYFA Koirengaina Thau Thangmaiban Team Bibu Goal Manga Sinoda Mighty Bibiduna semi final Sankre KYFA Koirengai gi Mai Papugi goal singadu CIS Linkina Merski Kunipal Suba Kuntra Tres Suba Madi Nipu Suba Minita goal ahum sanki Atopa goal ani aduna and Boina Wamadi MBK na Merski Mari Suba Madi Kuntra Mari Suba Minita Sanduna Mersasi Mai Paki Tournament asigi sahi tratrit makhagi ngasi sanakiba ahum suba quarter final match ta SDC Samurona NFA Thangmaiban bu goal ani amada mighty biduna semi final sangkre SDC Samurogi mai papugi goal ani du o Birjit amadi Ais Rakesh na match ki manga suba madi yankhai manga suba minita sanduna match asi mai pakibani mighty oraba NFA Thangmaiban gi amatanga ba goal adu santana match ki tarahum doi suba minita sankibani KKISYC Kyangwaina YCM Mongchangai bu Mighty Biduna Ahanba Khagemba 2020 trophy gi champion oikre Kyangwai Youth Pioneer Club Kyangwai Haibong Makhong Sinduna Kyangwai Haibong Makhong Lampakta Mamang Thagi Tang Tara Tokki Team Tara Marina Group Mari Thokna Khaidotuna Chatarakiba Ahanba Khagemba 2020 trophy ngasi loisenkre loisenbagi thoramda MLA Thamarjit Karam KPYC ki President Longjam Saranjoy Upa Kyamgi ki advisor TH Navakumar amadi atei mioi kyasu saruk yakhi Satharkiba tournament asigi ngasi sanakiba aroiba match da KKISYC Kyamgaina YCM Mongchangai bu wicket mapal da mighty bapikibani YCM Mongchangai na tos ngamduna ahanba betting tobada apiba over kunda wicket mapal turaga ran samaga kumathoi lokhi masigi pakhumda anisuba betting tokiba KKISYC Kyamgaina over tara tarukta wicket taruk turaga apiba target adu yoduna match asi mai pakibani winner oraba KKISYC Kyamgaida trophy ga loinana lupali singkun runners up takiba YCM Mongchangai da trophy ga loinana lupali sing taramanga thoram mapusing na khusinaki Waikhom Lekai Athletic Club na sinduna club asigi ground da ngasi dagi team tara taruk na group mari thokna khaidoktuna
अहानबा मेरीना स्प्रिंग कप 7 सेट फुटबॉल टूर्नामेंट होख्रे हौदोबगी थरमदा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रेसिडेंट वांगखेमचा समजायमदी अतै मियर क्या सु सरुक याखी टूर्नामेंट असिगी ngasi अहोब निमित की सानखिबा मैच ता प्रिंस एफसी ना सेलसान एफसी बु गोल अहुम अमदा माइथिबा पिखरे प्रिंस एफसी की माय पापगी गोल अहुम मदु किशन ना मैच की कुनसुबा मदी अपिबा मतम की अहाप मिनिट अनिदा गोल अनि चनखी अतोपा गोल अदुना सिंखैना मैच की निफुम दोइसुबा मिनिट चंदुना मैच असी माय पाखिबनी माइथि ओरबा सेलसान एफसी की अमतंगारबा गोल अदु ब्रेपो नैसालना मैच की कुनमंगा सुबा मिनिट चनखी Tharathiri boyai housing asin omuyoy ba aying asagi pau muk pijari ngasi gi oikiba aying asagi pauda ICAR lampel party gi pirapa pau gi matung ina ngasi gi khwaidigi sakiba degree celsius 13.3 khwaidigi ingba degree celsius 3.8 नुंसित याव इसिंग मलिन की संग अयुक्ता साद मरफुतरा हुमदोय नुथिलदा साद कुंथा ट्रेड ओइकी ngasi no chukide hozilo slappadanga sigi maroba pau amuka na pijari handa pangthokadoriba manipur vidhan sabha mikalda party amataga chapni naru haina BJP ki national secretary Ram Madhav na haikrai टिकट पिरक्तबदा खोशाव नरबा बीजेपी की मसक नाइबा लुचिंग कया पार्टी बु हुलम लगा तोकनख्रे अमदे केएसओ गुनपी ब्लॉक की प्रेसिडेंट अमदि महाकी खोंगु हाट नब खोनरबदा जेनब सिंह निमित हुमनी की मनुंग फादुन चेराक पीद्रबदी चांदल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की थबक थरम पुनवा थिंजिनगनी हाइरे ngasi ge oine de ISTV ne pijaba pau matang selo jare ning tabi bosing bo amukana